ngo nuko umuntu wese uri y'umunyu ngo azagira inyota. Umuntu wese waragase umunyu. Abagabo bose biriwe ku muvuri birirwaga banywa amazi. Sibyo siko byari bimeze. Iko byari bimeze. Aravuga ngo sasa muri umunyu w'isi. Yemwe muri mu kubona ubuzima turimo, hari umuntu uri mu kubuhurumbira, hari umuntu uri mu kugira inyota, hari uwo buri mu gutera inyota, hari uwo buri mu gutera icyaka. Abantu ahubwo basigaye bavuga ngo aho ku mupasiteri bene uriya ibuye risitaza ivuga butumwa. Ngo abaririmbyi bakinogi ngo aho kuba kari muri ngo aho kuba njewe muri iriya korali muri bene bari abaririmbyi ngo nogira gute no bivamo. Kubera iki? Nuko abaririmbyi babaye ibuye risitaza ivuga butumwa. Ngo ikiyumbe cya none ntabwo kikiri ikiyumbe, basigaye bavuga yuko ari nk'ikibandi. Ngo ikiyumbe cya none ngo kuba ngo abayumbe bu. Kubera iki? Nuko babaye ibuye risitaza ivuga butumwa. Ariko ahantu hari ubumwe, heza Yesu cyubahiro, nimuvuge ngo amen. Ahantu hari ubumwe rezilita biza bitanga nuko biza bitwongerera bakizwa, bikongera bakizwa. Abantu bakumva ubutumwa bwiza, abantu bakihana, abantu bakava mu ngeso mbi. Ariko igituma batabivamo nuko dusangiye nabizo ngeso, nuko dusangiye nabayo mafuti. Ni twebwe tuba mu rugambo, ni twebwe tuba mu gukirana imanza, ni twebwe tuba mu guteranya, ni twebwe tuba mu gusebanya, ni twebwe tuba mu gusenyana, ni twebwe tuba muri ivyo byotanga iyihereza rita usibye kubibuye ribasha gusitaza ivuga butumwa. Halo, nimuvuge ngo amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe. Ni twebwe nukuri k'Imana, Mana nyirijuru, mu izina rya Kristo w'i Nazareti utubabarire. Eraniro mwami, ijambo ryawe ribi gisubizo cya buri wese. Ijambo ryawe databero uri mu ijuru rize rije gukuraho abantu imitwaro. Ijambo ryawe rize rije kudutinyura. Ijambo ryawe rikora ubushake bwawe muri twe mwami. Tuguhaye ikaze data, nje ugiye gukoresha muri uno mwanya. Nishize imbere yawe mwami, ureke imbiga ikoresho kiri mu biganza byawe. Simvuga amagambo yanje, ariko unyuremo data kugira ngo ubone ingene uganira n'ubwoko bwawe, ubone ingene uganira n'abana bawe, ubone ingene uganira n'abawakunze, ubone ingene uganira data bero uri mu ijuru. Mu izina rya Kristo Yesu, n'aba bose bari hano, kora iby'ubushake bwawe mwami. Mwuka wera aganiriza imitima yacu, mwuka wera avugana natwe muri ano materaniro, mwuka wera ururuka kora, mwuka wera ganza, mwuka wera uyobora byose, mwuka wera tegeka byose. Urakoze yuko twese ducishwa bugufi, akaba rushirwa hejuru hagati muri twe. Ikuzo n'icubahiro no guhimbazwa bikaba ibyawe iteka ryose, kubwa Kristo Yesu tubisenze, amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Duhimbaje Imana y'umwami wacu Yesu Kristo kuba hano kandi Tunamtukuza Mungu mugoroba. Baba kuwa hapa jioni ya leo. Ubu ni ubushake bukomeye bw'Imana. Hii ni matakwa ya Mungu makubwa. Kandi ibi biri muri bimwe by'ubutunzi Imana yaduhaye. Hii ni utajiri mmoja Mungu ametupea. Kuko mwanditsi Paulo yandikiye Efeso, sababu Paulo ameandikia wa Efeso, avuga ya migisha twaherewe muri Kristo Yesu. Sema baraka ambazo tumepewa katika Yesu Kristo. Iyo migisha irimo na kino gitaramo cy'uyu munsi. Baraka hizo iko ndani kesha hili. Kuko ikiduteranije hano ntabwo ari ukuvuga amagambo y'abantu. Sababu kile kimetukutanisha si kusema maneno ya watu. Kandi ikiduteranije hano ntabwo ari ukuvuga amateka. Tena kukusanyika kwetu hapa si kusema historia. Ahubwo ikiduteranije hano ni ukuvuga icyo Kristo yakoze mu buzima bwacu. Lakini kile ambacho kinatukusanyisha ni kusema kile Kristo amefanya maishani mwetu. Kugira ngo dushire ubwami bw'Imana hejuru. Ili tuinue ufalme wa Mungu. Atari ubwo mu magambo, si kwa maneno, ariko ari mu bikorwa byakorewe twebwe abari hano. Kwa matendo ambayo mmefanywa sisi. Turashima rero uwo mugisha Imana yatanze ku bwacu. Tunashukuru baraka ambayo Mungu ametoa kwa ajili yetu. Turashima Imana yakwemereye kuba hano. Tunashukuru Mungu ametukubalia kuwa hapa. Turashimira Imana yaganirije umutima wawe kugira ngo uze mu nzu y'Imana. Tunashukuru Mungu ambaye
ngoneza moyo wako ili ukuje nyumbani ibi mwa mugihe Mungu. tubivuga ntitwibagirwa abandi bari mu kabare. Wakati tunaongea hapa tusahau wale wako Ibi tubivuga tutibagiwe abandi bari mu nzu z'abapfumu n'abakonikoni. wengine wako katika nyumba za wachawi na wengine. Ibi tubivuga abandi bari mu mihanda nk'abo ngabo bariko bagenda bambura abantu. Hivi tunaongea kuna wengine wako barabarani wakienda wakinyang'anya watu. Nawe wari kuba kimwe nabo ngabo. Nawe ungekuwa kama mmoja wa hao. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana butangaje. Lakini kwa neema ya Mungu ya ajabu. Nico gituma twebwe turi hano. Ndio maana sisi tuko hapa. Duteranijwe no kuza kuramya Imana no kuyihimbaza. Tukikusanyika kumwabudu Mungu na kumsifu. Reka dufatikanye dukomere Uwiteka amashyi. Tupige Mungu makofi. Dushima Imana iduhaye no tukishukuru Mungu ametupa jioni nzuri. Izina ry'Imana nirihabwe icubahiro. Jina la Bwana libarikiwe. Turabashimiye. Tunawashukuru. Bene data itorero rya Kristo kwisi. Wandugu kanisa la Kristo ulimwenguni. Abakristo bose muri rusange. Wa Kristo kwa ujumla. Nanone mu buryo bw'umwihariko abayobozi b'itorero. Tena kibinafsi wa viongozi wa kanisa. Mutwemereye kuduheza uyu mwanya wo kuba muri kino kibanza. Naye tukubalia kuwa mahali hapa. Arico cyateguwe kubw'itorero cyabura kubw'umurimo w'Imana. Na imeandaliwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Turabashimira rero kubw'ikaze no kutwugururira. Tunashukuru kwa ukaribisho na tukaribisha. Imana yo mwijuru baduhera umugisha. Mungu awabariki. Twongeye kandi gushimira abantu bose babashe kwitabira. Tena tunashukuru watu wote ambao wamekuja. Abamama n'abagabo, abagore n'abakobwa. Baba wa mama, wa wasichana, wa vulana. Iki gihe hari imvura. Wakati huu ni muda wa mvua. Ariko imvura nyinshi ntiri hanze. Lakini mvua nyingi haiko nje. Ndekereza yuko imvura ikomeye niri mu mitima. Nafikiri mvua kubwa ni ya roho. Abantu baretse guterana kubera ngo harakonje. Kuna watu wamekataa kukusanyika kwa sababu kuna baridi. Ubukonje bw'inyuma ntiburemereye cyane. Ubaridi wa nyuma si nzito sana. Ariko ndatekereza yuko ubukonje bubi nubwo mu mitima. Lakini nafikiri ubaridi wa ndani ndio mgumu zaidi. Ntawe duciri urubanza birashoboka ko umuntu yabura umwanya. Hakuna yule tunahukumu, kunawezekana mtu anaweza kukosa nafasi. Atabitewe n'ubukonje bwo mu mitima. Kwa kuwa si kwa sababu ya baridi ya kiroho. Ariko turashima abatanze umwanya wabo. Lakini tunashukuru wale wametoa nafasi yao. Kugira ngo tuze kubana uyu mugoroba. Ili waje tuwe nao jioni. Turashimira amatorero yabashe kwitaba. Tunashukuru kanisa ambazo zimekusanyika hapa. Kugira ngo tubashe kubana namwe uyu munsi. Ili tuwe nanyi siku ya leo. Abakristo ndetse n'abashumba. Wakristo pamoja na wachungaji. Imana yo mwijuru baheze umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Turashimira abashumba twagendanye nabo uyu munsi. Tunashukuru wachungaji ambao tumetembea nao siku ya leo. Dusengera mu matorero atandukanye. Tumekusanyika makanisa tofauti. Harabasengeye hano Mwiki. Kuna hano turi Cyabura haruguru. Wamoja wameombea hapa Mwiki hapa na hapo juu. Harabasengeye ruguru ni Sheko. Kuna wengine wameombea huko Sheko. Ariko programe yacu twese kwa gusengera mu matorero agize umuryango wa Evangelico muri Gasarani na Mwiki. Ilikuwa ni kwa makanisa ambayo inaundwa Evangelical Family. Hanyuma mugoroba twese tukaza gukorera igitaramo hamwe. Alafu jioni tuje tukeshe hapa. Amen. Amen. Twongere amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nairutse mu gitondo batangaza. Nimesikia asubuhi wakitangaza. Bavuga bati abantu baze kare kandi intebe ziraza kuba nke abantu baruzura. Wakitangaza watu waje mapema na viti vitakuwa vichache. Kandi ibyo bavugaga byari bishingiye kubwayo matorero yandi yose ari buze guterana. Hayo walikuwa wanaongea ilikuwa inasababisha kwa sababu ya makanisa hayo ambayo itakusanyika hapa. Ariko ndatekereza yuko atariko byagenze. Lakini nafikiri si hivyo imeendeka. Uko byagenze ni ukunguku nyine. Vile imeendeka ni hivi mnaona. Ko murabibona gute? Mnaona aje? Ndababaje murabibona gute? Nauliza mnaona aje? Nubwo mutosubiza ariko mu mitima ko harasubiza. Hata kama mjibu kwa moyo kuna jibu. Muziki ngiki cyo byerekana. Najua hii inaonyesha nini? Pereye kubashumba. Kuanzia kwa wachungaji. N'abakristo muri rusange. Na wakristo kwa ujumla. Iyi niyo shusho y'itorero rya none. Hii ndiyo sura ya kanisa ya leo.
umuntu akubajije ikanisa rya none Mtu akikuuliza kanisa la leo naweza onyesha hii. Iyo umushumba haguruka akavuga ngo uyu mugoroba, kama mchungaji anasimama akasema jioni ya leo, kubwo bufatanye n'abandi, sababu ya kuambatana na wengine, itorero twese turahaguruka turasengera ahantu runaka, kanisa sote tutaombea mahali fulani, pastor akaza ari wenyine, pastor anakuja akiwa mwenyewe. kiriya ni ikikwereka ko hiyo inadhihirisha ya kwamba nushake wirwaneho, ukitaka ujipiganie, nta na mukristo gusengera, hakuna mkristo ambaye anakuombea. ese mvuze nabi? Nimeongea vibaya? Hiyo ndiyo sura, hiyo niyo shusho. Ni ikikwereka yuko nta bakristo bagira n'umwanya wo gusengera umushumba, inakuonyesha ya kwamba kuna wakristo ambao wako na muda wa kuombea wachungaji. nimba tutumvira batuyobora, kama heshimu wala hatutii wale wanatuongoza, mutekereza yuko twubaha Imana? Unafikiria kwamba tunaheshimu Mungu? Biblia iravuga ngo nimba udakunda uwo ubona. Biblia inasema kama upendi yule ambaye jirani yako, ni gute wabasha gukunda Imana utarebesha amaso? Vipi unaweza penda Mungu ambaye uonye na macho yako? Nimba utubaha ubuyobozi Imana yashize imbere yawe, kama uheshimu kiongozi ambaye Mungu ameweka mbele zako, utekereza gute yuko washobora kubaha Imana utabona? Unafikiriaje ni vipi unaweza kumheshimu Mungu ambaye uoni? Habe nibi mbivugiye nuko namwe abahano nuko ari iwanyu. Hata hivi nimeongelea kwa sababu hapa babwira ngo muraza gusengera muri Gosheni, wakiwaambia tutakusanyika kwa Gosheni, hari kuza abapasteri gusa, ungekuja mapastors peke yake. N'abahano ni bake, hata na hapa ni wachache, ndetse nabo mu gitondo twari twuzuye, asubuhi tulikuwa tumejaa. C'est ça l'image de l'église d'aujourd'hui. Hii ndiyo sura ya kanisa ya leo. Itorero rya none. Hii ndiyo sura ya kanisa la leo. Kini kintu cyo gusengera. Hii ni kitu ya kuombea. Muremeye ko tumeze nabi? Mnakubali tuko nuko niko tumeze. Hivi ndivyo tuko. Tugire ngo umuntu niko bimeze. Hivyo ndivyo viko. Dawe duciri urubanza ariko ni kwishusha. Kuna mtu ambaye tuna hukumu, hiyo ndio picha ya kanisa. Habe no mu bindi byose dukorera mu matorero. Ta vinginevyo tunafanyia katika kongamano. Nuko niko bimeze. Ni hivi viko. Ni bishukire. Ni mambo madogo madogo. Mane turinde uwo mwuka mu izina rya Yesu. Mungu atulinde roho hiyo katika jina la Yesu. Nimuvuge ngo amen. Useme amen. Sinza kubivugaho cyane ariko itorero rya mbere sana, lakini kanisa la kwanza, kanisa la kwanza mu ndangagaciro zimwe ryagiraga katika principle ambazo wala value zilikuwa nayo, kwa rukumvira, ilikuwa kutii. irya mbere moja ya kwanza, bumviraga umwuka, walikuwa na tii roho. irya kabiri, la pili, bumviraga abayobozi, walikuwa na tii viongozi. Ibyo byuzuzanya, hayo yakijazana, izina ry'Imana rigashirwa. Jina la Bwana linabarikiwa. Amen. Amen. Rwaye uwo mwuka mu izina rya Yesu. Tupiganishe roho hiyo katika jina la Yesu. Turabashimiye rero. Tunawashukuru sasa. Turashimira n'amatorero yagiye twakira hirya no hino, twagiye duteranira. Tunashukuru hata na makanisa ambayo imetupokea huko na huko. Mwakoze neza. Mfanya vema. Kandi Biblia iravuga ngo muzaba mukoze neza ni mwakira bameze bati. Tena Biblia inasema mmefanya vema mkipokea watumishi hao. Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Reka tuze kuganira umwanya mutoya ijambo ry'Imana. Acha tuongee muda mfupi neno la Mungu. Nihagira umusomyi mwiza udufasha. Kuna yule msomi mzuri ambaye atatusomea ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Injili kama imeandikwa na Yohana. Igice cya 17 umurongo wa 20 ageze ku murongo wa 21. Mstari wa 21. Wagweze mikro. Wakupe kipanza sauti.
haravuze ngo Yesu asabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera. Yego. Sinsabira aba bonyine, ahubwo nsabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryawe. Yego. Ngo bose babe umwe, bose babe umwe nkuko uri muri nge, kuko uri muri nge, data nanjye nkaba muri wowe, kuko uri muri nge data nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Amen. Ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Nimuvuge ngo amen. Seme amen. Twongere amen. Tena amen. Abi Efeso. Wa Efeso. Igice ni cya 4. Sura ya 4. Murongo wa 4. Mstari wa 4. Ndetse n'uwa 5. Paka wa 5. N'uwa 6. Paka wa 6. Ubumwe bwo kwizera. Yego. Hariho umubiri umwe n'umwuka umwe. Yego. Nkuko mwahamagariwe ikiringiro kimwe. Yego. Cyo guhamagarwa kwanyu. 5. Yego. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe ariyo data wa twese, udusumba twese, uri hagati yacu twese, kandi uturimo twese. Amen. Hallelujah. Reka turekera aho ngaho. Acha tuachie hapo. Icyo mparanira ngoma ya Yesu, nizeye kuzaba mu bwami butangaje. Sinshidikanya ko Yesu agiye kuza, gupfa ntikuza mbuza kwimana nawe. Icyo mparanira ni ngoma ya Yesu, nizeye kuzaba mu bwami butangaje. Sinshidikanya ko Yesu agiye kuza, gupfa ntikuza mbuza kwimana nawe. Oh, hallelujah. 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 Gupfa ntikuza mbuza kwimana nawe. Oh, hallelujah. 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 Gupfa ntikuza mbuza kwimana nawe. Zimana nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa baririmbyi ni beza bacu. Waimbaji ni wazuri sana. Dutanze mpore ku bantu babuza babo. Tunatoa rambirambi kwa watu wamepoteza wao. Babyeyi babuza abana babo. Wazazi wamepoteza watoto wao. Bavandimwe, wandugu, turabihanganishije. Tunawapongeza. Mwisisi wacu. Dunia si kwetu. Muririmbyi w'indirimbo z'amajwi. Mwimbaji wa nyimbo za sauti. Yaririmbye indirimbo nziza cyane. Ameimba nyimbo nzuri sana. Iwacu ni heza, nta byago nta n'urupfu, nta gupfusha nta kubabara, mw'ijuru iwacu n'amahoro. Mw'ijuru iwacu, mw'ijuru ni heza, nta byago nta n'urupfu, nta gupfusha nta kubabara, mw'ijuru iwacu n'amahoro. Iwacu ni heza, iwacu ni heza, iwacu mw'ijuru, twishimane n'umukiza, ibihe byose ubudasiba. Zaririmba Hoziyana, zaririmba Hoziyana, iwacu mw'ijuru, twishimane n'umukiza, ibihe byose ubudasiba. Tweze icyubahiro. Tunaweza Iwacu ni heza kuruta hano. Kwetu ni pazuri kuliko tuzishimana n'umukiza. Tutafurahi na Mwokozi siku zote. Muhumurizwe n'Imana iganirije. Farijika na kile Mungu anaongea na nyinyi. Iwacu ni heza. Kwetu ni mbinguni.
Imana bakomeze, Mungu awaimarishe, Imana baheze imbaraga, Mungu awape nguvu. Reka dukomereze ku magambo twaganiriyeho mu gitondo. Acha tuendelee kwa maneno ambayo tumeongea Mu gitondo twaganiriye hejuru y'ubumwe. Asubuhi tumeongea maneno ya umoja. Twavuze yuko ubumwe bugenda bwifuzwa ahantu henshi. Tumesema ya kwamba umoja unatekana mahali popote. Kandi ndetse bugenda bukorwa mu bice bitandukanye. Inafanyiwa mahali tofauti. N'ubu ngubu abantu bariko biruka kugira ngo babashe kugira ubumwe. Hata leo watu wanakimbia ili wawe na umoja. Haba mu byiza se cyabura haba mu bibi. Ikiwa kwa uzuri wala kwa ubaya. Ariko barashaka izo mbaraga z'ubumwe. Lakini wanataka nguvu hizo za umoja. Kandi twavuze yuko ubumwe uretse ko abantu babasha kubwifuza gusa. Tena tumesema isipokuwa vile watu wanatamani, ariko ubumwe kandi burakenewe bwemerwa n'ijambo ry'Imana. Lakini umoja unatamaniwa tajika na neno la Mungu. Buba recommande n'ijambo ry'Imana. Iko recommended na neno la Mungu. Ijambo ry'Imana rirasaba yuko abizera bose bagomba kubumwe. Neno la Mungu linatuomba sote waamini tuwe na umoja. Ijambo ry'Imana rirasaba abera bose yuko bagomba guhura. Neno la Mungu linasema ya kwamba watakatifu wawe na umoja. Ijambo ry'Imana rinezezwa iyo ribona abera bose bahuje umutima. Neno la Mungu linafurahishwa na kuona watakatifu wote wako na umoja. Twasomye Zaburi 133. Tumesoma Zaburi ya 133. Dorere, angalieni uko ari byiza vile ni vema iyo abavu abandimwe babanye bahuje, ile wandugu wakiwa na umoja. Bimeze nk'amavuta yasutswe ku mutwe wa Aaron. Ni kama mafuta iliyomiminwa katika kichwa cha Aaron. Yagararira ku mutwe gusa ngo aramanuka. Hayajasimamia kwa kichwa ikashuka. Wagera no ku misozo y'imyenda ye. Ikafika hadi mwisho wa nguo zake. Ngo bimeze nk'ikime cyatonze ku musozi wa Hermon. Kama umande umekuwa katika mlima Hermon. Kicareremba gusaho. Hijakuwa hapo juu tu. Ariko ngo kiramanuka. Na ikashuka. Kiramanuka. Ikashuka. Biblia yatubwiye ngo ibimeze gutyo. Biblia imetuambia hayo ngwaho niho Imana izigenera izitangira umugisha wayo. Hapo ndipo Mungu anatoa baraka. Igihe hari amacakubiri, ikiwa matengano, hakuwezi patikana baraka. Hivyo ushoboka ko haboneka imigisha. Amen. Amen. Ikiwa kuna matengano, hariho amacakubiri. Ikiwa kuna mizozo, hariho ikiwa kuna mafarikano, hariho intonganya cyangwa kuvuruga. Mafarakano, mahali kuna vurugu. Yes, iyo hariho ingorane. Se bigenze gute? Hakuna baraka ya Mungu. Nta mugisha w'Imana. Ntawe. Ntonganya ntawe. Vuga ngo ntawe. Sema kwamba hakuna. Nuvurugana n'abantu hakuna baraka. Ukivurugana na watu hakuna baraka. Nta rugo rugira imivurungano ambalo na baraka. Hakuna nyumba ambayo kuna mivurugano. Hakuna kanisa ambayo iko na vurugu ambayo ina baraka. Nta kanisa rifite mivurungano rifite. Hakuna kwaya ambayo iko na nini ambayo iko na baraka. Na abaririnzi bafite hakuna waombezi ambao wana magomvi ambao wako na baraka. Abanyamasengesho bafite bwumvikane. Hakuna viongozi wa makanisa ambao wana migongano ambao wanaweza kubarikiwa. Bafite ingorane bafite umugisha. Umugisha uzumanuka ahantu hari. Baraka inashuka mahali kuna umoja. Nimuvuge ngo amen. Sema amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe. Sema tena Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iyo dusoma mu gitabo cy'itangiriro. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo. Umunsi abantu baraganiriye baravuga bati mureke duhuze zino mbaraga. Siku moja watu wamesema ya kwamba tuunganishe nguvu hizi. Baravuga ngo twiyubakire umunara. Wakasema tujenge mnara. Twiremere izina. Tujiundie jina. Tuzamuke tujiyo mu birere. Tupande tufike huko bingu. Ngwimana iracecekera bihorera. Mungu akanyamaza akawaacha. Ibona ko basiza. Akaona wanaanza msingi. Ibona batangiye kuzana amabuye. Wakaleta mawe. Ibona ko bazana amatofari. Wakaleta matofari. Ibona bazanya amazi. Wakaleta mawe. Ibona bazanya isima n'imicanga n'ibiki. Wanaleta simenti na ibona ko batangira kubaka. Wakaanza kujenga. Level ya mbere. Iya kabiri. Ya pili. Iya gatatu. Ya tatu. Iya kane. Ya ine. Iya gatanu. Ya tano. Nta muntu urashogora. Hakuna mtu ambaye arabivamo. Mtu ambaye hajasema anatoka. Ibone barazamutse. Alipoona wakipanda. Ngo nukura baba. Akasema kwa ukweli watu hawa. Kubera ubumwe bafite. Kwa sababu ya umoja wako. Tagasige bafite. Hakuna mafarakano. Takwivovota kuri. Hakuna kunungunika. Kunungunika. Yes.
aba bantu aba watu borema ikintu. Watu hawa wanaweza unda kitu. Ndavuga ngo sasa, akasema sasa kugira ngo mbisenye ili ni bomoe ni kimwe gusa, ni moja tu. Nimbabwira ngo nimureke ntibareka. Nikiwaambia waacha hawatawacha. Reka kora ku ndimi. Acha ni guse kwa ndimi. Niba tumvikana mu mvugo, wasipo ewana kwa ndimi, watabomoa. Projet irahagarara. Project itasimama. Projet ntizahagarazwa yuko abantu babuza amafaranga. Muradi hauwezi ukasimama kwa sababu watu wamekosa pesa. Projet ntizahagarara kubera yuko abantu babuze ubundi bushobozi. Muradi haitasimama kwa sababu watu wamekosa. Projet izahagarara kuko abantu batumvikanye mu ndimi. Project itasimama kwa sababu watu hawajakubaliana, hawajasikilizana kwa maongezi. Ngo ikore ku ndimi. Ilipogusa kwa ndimi, wari kuzana ikurutu, yule ambaye angeleta mtungi akazana ibeshi, analeta jembe. Wari kuzana amazi, yule ambaye angeleta maji akamena yarariho, anamwanga yale alikuwa. Ko murumva bene ibyo bintu? Mnasikia mambo hayo? Nimuvuge ngo amen. Sema amen. Nimuvuge ngo amen. Sema amen. Ngo bonyine bagenda bivana namwe, umwe akarongora gatanu. Mmoja akaenda, akitoka mmoja akaenda, mwingine akienda. Birarangira. Ikaisha. Iyo ni ishusho, hiyo ni picha itwereka iyo abantu batari mu bumwe. Inatuonyesha watu kama hawako na umoja. Habe nubwo bogira amafaranga, hata kama wawe na pesa, habe nubwo baba barize za teology, hata kama wajifunze teolojia, habe nubwo baba bafite impano zimeze, hata kama wawe na karama, ariko ibyo byose nimba bitubakiye ku bumwe, lakini hayo yote kama hayajengeki kwa umoja, nta resulta, nta musaruro zashobora gutanga. Hakuna result ambayo inaweza patikana. Ariko iyo abantu bahuje, lakini watu wakiwa na umoja, ibyakozwe n'intumwa igice cya 2, Matendo ya Mitume sura 10, bari hamwe mu mwanya umwe, wakiwa na umoja, bahuje umutima, wakiwa na umoja, wakiwa pamoja na kwa nia moja, na nia moja, ngo umuriro batungura uturutse mu ijuru, pepo ukashuka ukitoka mbinguni, uvumi ukashuka kutoka mbinguni, umuriri uturukwa uva mu ijuru, na kukawa tetemeko kubwa, haba umutingito ukomeye. Nimuvuge ngo amen. Amen. Umwuka wera aramanuka, Roho Mtakatifu akashuka. Kuko twasomye muri Zaburi, kwamba tumesoma katika Zaburi, waho niho Imana yategekeye umugisha, hapo ndipo Mungu ameamuru baraka kubumwe, kwa umoja. Haleluya. Amen. Tongere haleluya. Sema haleluya. Tongere Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imana, Mungu ntabwo idukeneyeho amatorero manini, haitaki kwetu makanisa makubwa. Imana ntidukeneyeho impano zo gukora ibitangaza. Mungu haitaji kwetu karama za maajabu. Imana ntidukeneye kubona twaguye iterambere ritangaje. Mungu hataki sisi aone kwamba tumejenga. Imana irashaka kutubona mu bumwe. Mungu anahitaji kutuona katika umoja. Isengesho Yesu yasenze dusomye muri Yohana igice cya 17. Ombi Yesu ameomba katika kitabu cha Yohana. Iri sengesho yari senze mu ijoro ryo kubambwa kwe. Ombi hili ameomba katika yari senze mu munsi wo gupfa kwe. Siku ambaye alikuwa anataka abona nta kindi yashobora gusengera abano bigishwa. Akaona hakuna ombi lingine anaweza ombea. Ntabwo yabasengeye ngo ntibagahure n'ingorane. Hajaombea wasikumbane na shida. Ntabwo yagabasengeye kugira ngo ntibakagira ibibazo. Hajaombea wasipatwe na shida. Ntabwo yabasengeye kugira ngo bazagira imitungo ikaze. Hajaombea wawe na mali. Ntabwo yabasengeye kugira ngo isi sinzi zabazamure. Hajaombea dunia iwapandishe. Ntabwo yabasengeye kugira ngo bagire izina ry'icubahiro. Hajaombea wawe na jina la Yesu. Ariko icyo yabasabiye ni kimwe. Kila ameombea ni kimwe. Yaravuze ngo data, amesema Baba, saba bonyine sengeye, si hao nsengeye n'abazizezwa n'ijambo bazigishwa n'aba, wale watakaoamini kwa maneno ya hawa, ngo kugira ngo bazabumwe, ili wawe kuko njewe na data uko turi umwe, kama vile mimi na Baba tuko ariko nabo bazabumwe nanje, hivyo nao wawe mmoja na mimi. Nimuvuge ngo amen. Sema amen. Kugira ngo bazabashe kwemeza isi, ili
tukubalishe dunia. ntabwo tuzemeza isi kuko tugira tara yo kuririmba. Hatuwezi tukakubalisha dunia kwa sababu tuko na talent ya kuimba. ntabwo tuzemeza isi yuko tugira tara yo kubwiriza. Hatuwezi tukakubalisha dunia kwa sababu tuko ntabwo na tuzemeza isi yuko dufite ifaranga nyinshi. hatuwezi tukakubalisha dunia kwa sababu tuko na pesa nyingi. isi tuzayemeza Dunia itakubali yuko itorero ari rimwe. sababu kanisa ni moja. Nimuvuge ngo amen. Sema amen. Semeni amina kubwa. Amen. Ngicyo kintu kizahindura isi. Hicho ndicho kitu kitabadilisha dunia. Biblia yavuze ngo Biblia imesema ngo ibwo nibwo bazamenya ko muri abigi, nibwo bazamenya ko ari abigishwa banje. Hivyo ndivyo watakaoamini kwamba nyinyi ni wanafunzi wangu wa ukweli. Atari uko basomye amasomo y'ikirenga. Si kwamba wamesoma masomo ya ajabu. Hallelujah. Hallelujah. Nibwo bazamenya ko ari abigishwa banje. Hapo ndipo watajua nyinyi ni wanafunzi wangu. Icyo twari tuvuze, Kile ambacho tulikuwa tunasema, igihe cyose itorero ribaye mu kutumvikana, igihe cyose hari ubumwe buke, wakati wowote kanisa liko na umoja ndogo, igihe cyose nta bumwe buri mu itorero, wakati wote kanisa halina umoja. Itorero mvuga ntabwo mvuze itorero rya Kristo ku isi. Kanisa naongelea si kanisa la Kristo. Chache ngingi. Ninasema loko chache kama hii. Siseme loko chache kama hii. Siseme loko chache kama hii. Ntabwo mvuze El Shaddai Baptist Church. Siseme El Shaddai Baptist Church. Ntabwo ndi kumvuga Methodist. Siongelee Methodist. Ntabwo ndi kumvuga irindi rya usengeramo. Siongelee lile ambalo naombea ndani. Hapana. Ndavuga itorero riri universel. Naongelea kanisa kwa ujumla. Itorero abizeye bose babarizwa. Kanisa waamini wote wako ndani. Nimuvuge ngo amen. Sema amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe. Amen. Itorero ligaragaza ishusho ya Kristo. Kanisa linaonesha picha la Kristo. Iryo torero wakati kanisa hilo aribo twebwe turaha, kama ni sisi tuko hapa, igihe tudafite ubumwe, wakati hatuna umoja, igihe dufite amacakubiri, wakati tuko na mafarukano, tuba duhindutse kuba ibuye ry'inkaza, tunabadilika kuwa jiwe, ibuye risitaza, jiwe ambalo linakwaza. Yes. Pierre d'achoppement, jiwe la kukwaza, ibuye ryo gusitaraho, jiwe la kukwazia, bituma ubutumwa bwiza n'imitima yabo kwizera batabasha kwizera. Nasababisha mioyo ya watu wasiamini. Birashoboka yuko twokubaka ayo makanisa. Inawezekana tunaweza jenga makanisa kama. Birashoboka. Inawezekana. Ndetse tukakuraho nayo mabati tukubaka manani. Hata tunatoa mabati tunaweka matofali. Ariko lakini turi ibuye risitaza. Tuko kama jiwe ambalo inakwaza. Risitaza iki? Inakwaza nani? Risitaza ubutumwa bwiza. Nakwaza injili njema. Igihe tubikora, wakati ambao tunafanya, tutarumwe, kwamba hatuko na umoja. Nimuvuge ngo amen. Sema amen. Tongere Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Igihe tukora iyo mirimo nta bumwe dufite. Wakati tunafanya kazi hizo zote hatuna umoja. Igihe tutumva ibintu cyo kimwe. Wakati atusikie mambo. Igihe tudafite icyerekezo kimwe. Wakati hatuna mwelekeo mmoja. Igihe tudafite priorite zimwe. Wakati hatuna priority moja. Igihe tudafite vision imwe. Wakati hatuko na vision moja. Igihe tudafite objectif imwe. Wakati hatuna objective moja. Tuba ibuye risitaza, tunakuwa jiwe la kukwaza ivuga butumwa, injili. Soma no magambo, nikisoma maneno haya yambaye gutekereza ibintu byinshi cyane. Imenipa kufikiria mambo mengi sana. Nuko niko bimeze. Hivi ndivyo viko. Abantu bashobora kuba amabuye asitaza ivuga butumwa. Watu wanaweza kuwa mawe ya kukwaza injili. Kandi duha tugenda twubaka amatorero mengi. Na tena tunaenda tukijenga makanisa. Duhindure carpet. Tubadilishe carpet. Tugire ibindi bintu vya maridadi. Tuwe na vitu vingine vya maridadi. Tugure ibibanza byo tununue viwanja ya kujenga. Tugire ba bishop na ba archbishop. Tuwe na bishop na archbishop. Tugira mataito tabaho, tuba dushaka taito muri dictionnaire. Tuwe na mataito tofauti ya hali ya juu.
naho twebwe lakini sisi uko duhaye tubikora vile tunafanya turi buye risitaza ivuga butumwa. sisi ni jiwe ambalo linakwaza injili. Birababaje, inahuzunisha. Bwana sifiwe. Amen. Ubumwe uretse gusa ko bukenewe, umoja isipokuwa inatakikana, uretse ko ubumwe bwifuzwa, isipokuwa umoja unatakikana. Ubumwe, umoja nico kintu kiza kinezeza Imana. Hicho ndicho kitu kinafurahisha Imana Mungu. ntinezezwa n'amaturo yewe. Mungu afurahishwe na Imana ntabwo izinezeza no gushoutinga haleluya. Mungu afurahishwe na Imana ntizinezezwa ko twasirimbye. Mungu afurahishwe kwamba Imana ntizinezezwa ko turi ba pasteri n'abandi. Mungu afurahishwe kwamba tuko. Imana izinezezwa ibona tufite ubumwe. Mungu anafurahishwa wakati anaona tuko na umoja. Yesu aravuga ngo ndabasabira. Yesu akasema ninawaombea. Oh, haleluya. Ndabasabira. Ninawaombea. Uko data njewe nawe turumwe. Kama vile mimi na baba tuko na umoja. Abangaba ngo babumwe nanje. Hivyo nimbo ninaombea hawa wawe na umoja. Kugira ngo habe avancement evangelisation. Ili iwe na umoja. Habe umurongo bibesha umurongo ivuga butumwa. Kuwe na ongozo wa injili. Sinzi doctrine ya hano sijui ko ndabona Benjamin yarusha nibyo cyabura sivyo yiriwe mwivuga butumwa no koranje nyine bigakunda nawezekana nifanye mwenyewe zokunda mushu Benja. Asante. Uri umugabo wiriwe mu kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wiriwe mu kazi. Nta kindi kiza kinezeza Imana. Imana ntabwo izinezezwa yuko twaririmbye cyane cyabura twirutse cyane. Imana izinezezwa yuko ihaye tubona mu bumwe, muri unity. Ndaza kubabwira ubwo bumwe buriya tuvuye kusoma mu Efeso. Nimuvuge ngo amen. Ubumwe. Ikintu kiza kigaragaza yuko hari ubumwe. Ikintu kiza cyerekana imbuto ziza ziva mu bumwe. Imbuto ziza zibyarwa cyabura zikomoka mu bumwe. Nta kindi icyo tuza tugaragarizwa iyo hari bumwe mu itorero mu bizera. Ikiza kibigaragaza yuko mu itorero harimo abizera bafite ubumwe. Nuko twunguka bakizwa. Nuko twunguka iki? Sako mutanakira. Nuko twunguka iki? Nuko twunguka iki? Mugende mukore evaluation. Ni bande bakizwa muheruka kubona mu itorero? Wanani wanaokoka siku hizi katika kanisa? Kubera iki? Nuko bari mu kubwirizwa n'abasitaje ivuga butumwa. Niki gituma tutunguka abantu bakizwa? Nuko bari mu kuririmba, hari mu kuza kuririmba ngo dufite korari. Niye korari yanyu papa? Azafu. Ngo reka dufite korari ya Azafu. Naho korari ya Azafu ni korari hano, ariko ari hanze ni Pierre d'Achoppement. Ni ibuye rigira gute? Risitaza. Iyo bahuye n'akano gakobwa muri quartier bagahura n'uriya muhungu muri quartier aza sitaza ivuga butumwa. Halo? Twongere. Amen. Ntabuza wifuza kuza muri korari ya Azafu. Iyo tuba mu banyamasengesho hano tugasenga tukaririmba tukavuga kundimi ni hano nyine twasohoka. Iyo tugeze hanze tuba mabuye sitazi ivuga butumwa. Nta ubasha gutekereza kuza muri ico gikundi kubera iki? Azikizimwa amanyanga, akizimwa amafuti, akizimwa ubucafu, azakibona ngatakataka. Ibuye sitaza ivuga butumwa. Amen. Ikiza cyerekana yuko itorero riri mu bumwe nuko ritanga resulta z'abakizwa. Iyo urengutiye hariya abantu bakifuza ubuzima bayemo bwo gukizwa bakagira inyota. Umwana umwe rero umwana n'umuvuga butumwa yibajije kuri rya jambo Yesu yavuze ngo muri umunyu w'isi
wese umunyu yimenetse ngo hari ikintu wabasha gukora, ngo aratekereza aravuga ngo ese kuki Yesu yahisemo umunyu hari w'isukari ntiyavuga isukari, kandi isukari ari ikundwa n'abantu bose, kuki atavuze kuri ku isukari ariko agahitamo umunyu? Ngo akomeza kwibaza pourquoi umunyu, ngo yumva umwuka aje kumuganiriza, ngo aramubwira ngo icyatumye Yesu ahitamo umunyu ngo nuko umuntu wese uriye umunyu ngo azagira inyota. Umuntu wese waragase umunyu, abagabo bose biriwe ku muvuri birirwaga banywa amazi, sibyo? Siko byari bimeze, iko byari bimeze. Aravuga ngo sasa muri umunyu w'isi, yemwe muri mu kubona ubuzima turimo, hari umuntu uri mu kubuhurumbira, hari umuntu uri mu kugira inyota, hari uwo buri mu gutera inyota, hari uwo buri mu gutera icyaka. Abantu ahubwo basigaye bavuga ngo aho kuba umupasiteri bene uriya ibuye risitaza ivuga butumwa, ngo abaririmbyi bakinogi ngo aho kuba kari muri ngo aho kuba njewe muri iriya korali muri bene bari abaririmbyi ngo nogira gute no bivamo. Kubera iki? Nuko aba baririmbyi babaye ibuye risitaza ivuga butumwa. Ngo ikiyumbe cya none ntabwo kikiri ikiyumbe, basigaye bavuga yuko ari nk'ikibandi. Ngo ikiyumbe cya none ngo kuba ngo abayumbe bubu, kubera iki? Nuko babaye ibuye risitaza ivuga butumwa. Ariko ahantu hari ubumwe, heza Yesu cyubahiro, nimuvuge ngo amen. Ahantu hari ubumwe, rezilita biza bitanga nuko biza bitwongerera bakizwa, bikongera bakizwa, abantu bakumva ubutumwa bwiza, abantu bakihana, abantu bakava mu ngeso mbi. Ariko igituma batabivamo nuko dusangiye nabizo ngeso, nuko dusangiye nabayo mafuti. Ni twebwe tuba mu rugambo, ni twebwe tuba mu gukirana imanza, ni twebwe tuba mu guteranya, ni twebwe tuba mu gusebanya, ni twebwe tuba mu gusenyana, ni twebwe tuba muri izo byotanga iyihereza rita usibye kubibuye ribasha gusitaza ivuga butumwa. Halo, nimuvuge ngo amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe. Ni twebwe nukuri k'Imana, Mana nyirijuru, mu izina rya Kristo w'i Nazareti utubabarire. Muzi ko twebwe abapasiteri, ese mvuga iki ndekiki Reverend Mede, uzi yuko ari twebwe tuza abantu bone mukaza muje gutarama ku kanisa runaka, ngwese biriya mwana mwagiye gukora iki? Kandi uko twese ko turavuga ngo turi abakozi, kandi twahura n'uwo mushumba ushumbije iryo torero, twahura nawe tukavuga ngo Yesu agire gute, wasibwe mushukozi w'Imana, ngo ese uwo buriye naho uko nguko uko kurimira ngo abantu ngo bareke kuja ngo kumva ubutumwa bwiza. Umuntu yategura igiterane hano, undi nawe akamagitegurira aha ngo kugira ngo abakristo batazajayo, bizatanga iyihe resulta? Bizatanga uhe musaruro? Sisi ni barua ya kusomwa na watu wote achukuliwe Baba Mungu anayefanana katika Kristo na kuizihirisha harufu ya kumjua yeye kila mugenda ari kubwira abakristo biwanje, simvuga ngo biwanje ariko intama nyoboye, kababwira ngo kwa Reverend Amede twari gutegura igiterane muri ku cyumweru, ariko kwa Reverend Amede bamaze gutegura igiterane, kandi nabaturanyi babugufi. Icyacu mureke tugishire mu kundi kwezi, kandi muri icyo giterane dufite ubutumire, twese tuzagire gute, tuzaje kugira ngo hagaragare bwa bumwe bw'abizera, kuko umwami dukorera numwe, ubwami dukorera ni bumwe. Nimuvuge ngo amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe. Icyo rero nico kigenda kibuza
imigisha kikanimira resulta, umusaruro ugomba kunguka mu itorero. Reka ntambuke ayo magambo. Umuntu umwe yigeze abaza mugenzi wiwe, rero n'umuntu muto, yabazaga mu missionnaire, aramubaza ngo ariko aramubwira ngo se niki gituma muza muduhatira gukora ngo ibinyuranye n'ibyo muvuga, ngo mwabanje mugatunganya ibyo muza muvuga ngo mukabona kutubwira icyo dukora, ko muza muduhatira. Yari umuntu indija ni umuntu umeze guterya, umuntu utishoboye, umuntu udafite byinshi byo muri icyo gihe. Haramubwira ngo se niki gituma muza mu makutwinginga ngo nimukora ibi nimukora ibi nimukora ibi, ariko mukaza mutwinginga gutyo munyuranije n'ibyo nuko mwebwe mumeze, muza mubona byoshobora gutanga iherezo rita. Uzi ko twirirwa tubwira abantu ngo nimugenda aha nimugenda aha, nawe ni kuzubwira abantu. Simbaye mvugira abashumba ko ndavuga twese abakristo, tukabwira abantu ngo nimugire gutya, ariko tukaza tubabwira ngo nibakore ibyo twebwe tutagira gute, tutabasha gukora. Ko niko abafarisayo bari bameze, ngo bikorezaga abantu imitwaro bo batabasha kugezaho batabasha gukozaho n'intoke zabo. Ubumwe bw'abakristo. Haleluya. Nubuhe bumwe bidusaba yuko tugomba kugira abakristo? Nubuhe bumwe bidusaba ko abakristo tugomba kugira? Kubera umwanya mutoya nari kubabwira icyo tuzatwita ubumwe kandi atari bwo. Nubuhe bumwe itorero risabwa kuba rifite? Ubumwe bivugwa haleluya, haleluya. Ubumwe buvugwa burenze uko mutubona nka alliance ya evangelico. Ubumwe tuvuga burenze uko mubona alliance ya shalom. Ubumwe dusabwa burenze uko tubona igikundi cy'abaririmbyi nka Azafu. Ubumwe buvugwa burenze igikundi cy'abanyamasengesho. Ubumwe tuvuga burenze igikundi cy'abamama. Ubumwe busabwa tugomba kuba dufite ni ubumwe bugomba kuba bwubakiye kuri ibi bintu bibiri ngiye kuvuga. Nimuvuge ngo amen. Twongere Bwana Yesu asifiwe sana. Twongere Bwana Yesu asifiwe. Ubwo bumwe bukenewe, icyambere ubumwe dusabwa kuba dufite ni ubumwe buba rufite urufatiro kuri Kristo. Ndabasabira kugira ngo babumwe kuko njewe nawe turumwe. Ubumwe bwubakiye ku rufatiro rwitwa Kristo. Ntabwo ari ubumwe bushingiye ku madenomination y'amatorero ngo tuvuge ngo iringiri ngo bihuje ngo bose bafite alliance imwe. Ntabwo ari byo. Dushobora guhurira muri alliance imwe ariko dufite ifatiro zibiri. Allo? Turabyemezanya? Dushobora kuvuga ngo duhurira muri korari ariko dufite ifatiro zibiri. Dushobora kuvuga ngo twese tubarizwa mu itorero rya Kristo mwiki ariko dufite ifatiro zingahe? Zibiri. Icyo Yesu yabasabaga kugira urufatiro cyabura kugira ubumwe ni ubumwe bwubakiye ku rufatiro rumwe rwitwa Kristo. Muririmbyi yararimbye ngo tusipojenga juu ya Yesu kazi zetu zitapungukiwa. Msingi bora ni Yesu. Jenga juu ya Yesu. Nimuvuge ngo amen. Oh haleluya. Tarufatiro go muri El Shaddai Baptist Church. Tarufatiro bw'itorero rya Kristo kwisi. Tarufatiro ryo muri Horeb. Tarufatiro go muri Maranatha. Urufatiro ni rumwe nirwo Yesu yavuze na Paulo yarugazeho. Yaravuze ngo nanje nasizeho urufatiro kumwubakisha.
nimuvuge ngo amen. Umuntu wese agomba kubaka, ngo ariko umuntu wese agenzura uko yubaka kuri urwo rufatiro. Abubakisha ibikenyeri, abubakisha ibiti n'ibyatsi, ariko ngo abandi baza barwubakisha amabuye y'agaciro. Yesu cyubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Urufatiro, itorero tugomba kubakira ku rufatiro, urufatiro rwitwa Kristo. Nico gituma hariya mu butumwa bwiza bwa Matayo hatubwiye ngo imvura iragwa, imiyaga irahinda, n'ikiri bigenda gute, ngo byose byikubita ngo kuri iyo nzu, ngo ntiyagwa, ngo kuko yari yubatse kuki, yari yubatse ku rufatiro. Bene data, nimureke dusubire kandi twubake ku rufatiro. Nimuvuge ngo amen. Nimugaruke twubake ku rufatiro. Hari abantu bari kugenda mu kanisa ryacu, ngo kanisa ryacu ngo niryo ripanze neza gute. Ripanze neza gute. Rifitemo ibyumba bingana. Mufitemo za piscine na za naho imikino yo kwivugumika. Ngo kanisa ryacu ngo twebwe ikanisa ngo tugeze kubi ibi. Dore kigezweho ni urufatiro rwitwa Kristo. Kandi umuntu wese wubatse kuri urwo rufatiro tazakorwa n'isoni. Ngiyo ubumwe, iyo inite. Ariko turimo kwirirwa tugira gute, dushambagurana sekonda bivuga gute ngo kagira Imana. Muzi yuko muri ubu bumwe, ibyo tuvuga ubumwe bw'amatorero, ubumwe bw'amageglize, ubumwe bw'amakorari, ubumwe muzi yuko dufite mu ibitabirenze ibihaye biba muri Kongo no muri Ukraine. Kubera iki? Igihe cyose uzashaka ko itorero ryawe ari ryo rihinduka umusingi, ndakurahiye ukuri kw'Imana senga ntirizahagarara. Igihe cyose uzashaka ko izina title yawe ariyo iba urufatiro ntibizakunda. Igihe cyose uzashaka ko amafaranga ariyo mugira urufatiro ntibizakunda. Urufatiro rwashizweho n'urumwe, n'urw'umugabo witwa Yesu Kristo. Heza Yesu cyubahiro. Nimuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. Igihe uzashaka ko impano yawe ari yibiki urufatiro ntibizubakika. Ikintu kizatuma itorero ari ryo twebwe tubasha gustayimili, tubasha guhagarara neza, n'igihe tuzaba twubatse ku rufatiro rwitwa umugabo witwa Kristo. Indirimbo zacu zigomba kubakira kuri Kristo. Nimuvuge ngo amen. Bwana Yesu asifiwe. Ivuga butumwa ryacu rigomba kuba kuri Kristo, gutanga amaturo kugomba kuba kuri Kristo, kwitwa pasiteri bigomba kuba kuri Kristo, kwirwa umukuru wa korari bigomba kubakira kuri Kristo, kwitwa umukuru w'abanyamasengesho bigomba kubakira kuri Kristo. Ikitubakiye kuri Kristo kiraye kiri busenyuke ejo mu gitondo. Ubumwe ni imbaraga. Nimuvuge ngo amen. Igituma ubwo bumwe bugira imbaraga niki? Nuko rwubakiye ku rufatiro rw'urunyembaraga. Reka nze gusoza ndaza kubarambira. Icya kabiri tugomba kuba twubakiyeho, nari mvuze aho ngaho kubaka kuri urwo rufatiro ni harya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 18. Yesu abwira Petero, aramubwira ngo Petero, nimuvuge ngo amen. Nimuvuge ngo amen. Aramubwira ngo kuri urwo rutare urwo, amaze kumubwira ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho, aramubwira ngo muri iryo hishurirwa, kuri iyo revelation ubonye, ubwo abandi bananiwe guhishurirwa ariko ugahishurirwa yuko ndi Kristo umwana w'Imana, aramubwira ngo kuri urwo rutare, iryo zina uvuze, nzubakaho itorero ryanje, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Haleluya. Icya kabiri nuko abizeye
bagomba kuzuza mu buryo buboneye kandi butunganye bw'uwo muhamagaro bahawe muri Kristo Yesu. Bagomba kuzuza, kugendera, kubakira, cyabura guhora biyumvamo. Sinzi muza murimba karimbo ngo mimi nishushwe ye yafanye nini? Mimi nipungue. Mimi nipungue yeye aongezeke. Ese muri mukubona bimeze gute? Ubu ngubu dufite systeme yo kuvuga ngo Yesu apunguke ari twebwe tugira gute? Ari twebwe tuboneka. Turashaka ngo Yesu apunguke ngo ari twebwe tuboneka. Ariko systeme y'ijuru sisi tupungue yeye mwenyewe apate kuonekana. Ngaho ahagomba kubakira urwo rufatiro. Twasomye mu Efeso hatubwiye amagambo meza, ndayasoma gusa ahari kugira ngo turekere aho ngaho. Hatubwiye ikintu gikomeye kubera ubwo bumwe, hatubwiye ibintu bigera kuri 7. Ikintu ca mbere yavuze ngo abo bose bubatse kuri urwo buryo ngo ni umubiri umwe. Umubiri umwe. Uku kuboko kudashobora kugirira nabi ijisho, ukwijisho ridashobora gutekerereza nabi ukuguru, uku kuguru kudashobora gusiganya ugutwi, uko byose byubakika. Aravuga ngo natwe niko tumeze muri Kristo, nuko twese turi umubiri umwe. Haleluya. Mugenzi wawe n'urugingo, nawe ururundi, nanje ndurundi, twese tugize umubiri umwe. Kristo akaba umutwe, natwe tukabizindi ngingo. Kandi nta rugingo ruruta urundi. Ntarwo. Cya kabiri arababwira ngo twese ngo twahawe umwuka umwe. Mwuka umwe twahawe. Ni uwuhe mwuka? Ni uwuhe mwuka twahawe? Ndababaje, ni uwuhe mwuka twahawe? Ni uwuhe mwuka twahawe? Ni umwuka iteka ryose uhora uheza Yesu Kristo ikuzo muri twe. Umwuka uhora uducisha bugufi Kristo akazamuka. Twese twahawe umwuka umwe. Twigeze tubaza umusaza umwe Gasogi, abantu benshi baramuzi, hari abantu biwacu bari hano, yarashaje. Hari abasaza bari bamuzi. Umusaza witwa Gasogi Musa, hari umuntu wari umuzi? Yego, bamwe baramuzi abanyendondo. Igihe kimwe hari yarabaye uramushi wacu ninshi. Haba uramushi abahungu barafatwa n'abakobwa, abantu nyine buri hari umwuka uzuza ugafata likimwe ushaka gupromotingamwe abantu, kuko Imana ibayarebye kure ibyo ishaka gukora mu bantu. Siko bizabimera. Bakabaga bose bagafatwa gutya, ariko bamara kugera iriya n'ubundi bakaba nk'imashine izikora ibintu bimwe bikagenda bihaye bisigara. Noneho abantu bafatwa cyo kimwe, basa n'abafatiwe mu muryo umwe. Ntimuzamubona ko abantu rimwe bafatwa bose bagasa n'abavuga rugimwe. Nibyo cyabura sibyo. Abantu basengeye hamwe cyane. None abantu barafatwa bose abantu bakazavuga ku ndimi mu buryo bumwe gusa. Turamwegera turamubaza twese mwarimu. Yari na mwarimu nyine wiwacu w'ikanisa. Ibi bintu ni gute biravuga iki? Ariko Musa tuzamubona mu bwami bw'Imana. Nimuvuge ngo amen akubwa. Twongere Bwana Yesu asifiwe. Twongere Bwana Yesu asifiwe. Hari abakozi b'Imana batafaga gusubiza nkuko bazaniwe ikibazo. Afata umwanya ngo arasenga abaza Imana ngo se ibintu abantu baye bambaza niki? Mwuka wera araza aramubwira ngo bariya bose ngo nabahereye ku gikombe kimwe. Nimewanywesha kwa kopo moja. Nicyo gituma bose barimo kuja kuvuga bakavuga ururimi rumwe. Nuko bose nabahereye ku gikombe kimwe. Twahawe umwuka umwe. Ariko iyo ubona ubumwe bwacu
ubumwe, ndavuga ubumwe mureke kuburebera muri evangeliko gusa, mu burebere no mu itorero dufitemo imyuka myinshi. Hari abantu badasuhuzanya, hari abantu batagira gute, hari abantu batabasha kubabarirana, hari abantu batabasha kwegerana, hari abantu bafite inzika ku mitima, tukaririmba tugasimbuka, ariko abantu bahe bahekenya, wazubona umuntu ukazubona nk'uwaye ubona urwobo rurimbura. Umwuka umwe. Yongera kandi kuvuga ngo si cyo gusa ngo twahawe ikiringiro kimwe, dufite ikiringiro cyo kuzabona umwami Yesu. Nimuvuge ngo amen. Arabongera kandi ngo twahawe umwami umwe. Ijambo riratangaje, twahawe umwami umwe. Nuko ngo iyo bavuga umwami, umwami aba afite amategeko, aba afite mabwiriza ngenderwaho, haba ariyo constitution y'ubwami ibasha gukurikizwa. Abakristo ntibaza bakurikiza ibyabo, bagomba gukurikiza iby'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rivuga. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nicyo gituma turi mu kubinanirwa. Umuntu yaza kubwira undi muntu akamubwira ngo ngo ubungubu ngo nuko umuntu ngo nimba ariko wumvise ngo bikore gutyo, ngo nimba ariko wumva nta kibazo ngo bikore gutyo. Koma mubwire ngo biranditswe ngo. Gikurikira haravuga ngo dufite kwizera kumwe, dufite twese kwizera kumwe. Icya gatandatu aravuga ngo dufite umubatizo umwe. Icya karindwi aravuga ngo dufite Imana imwe, dufite Imana imwe. Nuko ngo dufite shefu wacu numwe, dufite zibiri, dufite Imana imwe. Bene data, ubumwe ni ikintu cy'ingenzi. Igituma ubumwe ari bwiza, soza ubumwe itorero ni umuryango, eglise ni famille, ni umuryango. Iyo uba mu itorero ntiwumve yuko uri mu muryango, itorero ntibari itorero, itorero ni famille, itorero ni umuryango. Abakristo benshi tuba mu itorero gusa, umuntu akavuga ngo ba mu itorero gute. Igihe cyose uziyumva uri mu itorero nk'umuntu gusa waje mu kibuga, ntuzaba uri mu itorero. Itorero ni umuryango. Ikigomba kubabaza mugenzi wawe kigomba kukubabaza, ikigomba gushimisha cyiza mugenzi wawe nawe ugomba guheza Imana icyubahiro. Ni ukuvuga ngo tugomba kuzuzanya yuko ari umuryango, ari famille. Itorero ni famille. Korari Azafu ntabwo ari korari gusa, korari Azafu ni umuryango. Nimuvuge ngo amen. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Evangeliko ntabwo ari alliance, evangeliko ni famille. Famille. Uko umuntu abasha kuintervena kuri famille, ni kubasha kuintervena ku muryango muhuriyemo n'abagenzi bawe wabizera. Ni umuryango, ni famille. Ikindi, ubumwe buhindura kuba abantu de frère, abavandimwe. Heza Yesu cyubahiro. Nimuvuge ngo amen. Frère, umuvandimwe. Hii ni ajabu sana. Umuvandimwe. Gato, mushumba uri iruhande rwawe agomba kurenga kuba umushumba, agomba kuba umuvandimwe. Mwibuke wa musore ariko abaza Yesu, aravuga ngo ese umuvandimwe ninde? Kuvuza ayo makuru, none se ninde ubaye umuvandimwe? Yesu amubaza, aramubwira ngo nuwamugiriye neza. Turabavandimwe. Itorero tugomba kwiyumva nk'abavandimwe, alliance tugomba kwiyumva nk'abavandimwe. Ibibaye muri Gosheni ubu ngubu ifite ikibazo cy'umwuzure, siko bimeze pastor? Murabizi ko bafite ikibazo cy'umwuzure? Ndabaje, murabizi cyabura ntimubizi? Ntabyo muzi? Amazi yarabateye, nanone ku cyumweru ntibabonye ingene basenga kubera yuko amazi yarerenze mu ikanisa. Ariko nk'urugingo rumwe, nk'urugingo rwacu, wohagarara ukamubaza utese pasiteri, mashini ivoma ayo mazi ishobora kwishurwa amafaranga ngahe? Byibuze mbakuriremo amazi yamenesheje urusengero. Kubera iki? N'abavandimwe. Ikindi, ubumwe ni urukundo.
c'est l'amour, urukundo, gukundana. Niho bazamenyera neza yuko muri abigishwa banje nyakuri. Bene data, turabifuriza kugira ubumwe. Haleluya. Ndabifuriza kuririmbira mu bumwe, gusengera mu bumwe, kuganirira mu bumwe, gukorerana mu bumwe, kubakana mu bumwe, kuko umurimo Yesu yasize nuwo kugira ngo tubashe kuba umwe, bitume tubasha gukwiza ubutumwa bwiza. Nimwakira ijambo ry'Imana. Arakoze umukozi w'Imana ku ijambo ryiza tugejejeho. Imana yo mu ijuru guheza umugisha.